Kumengwa timinete ntsena kubila ora ya khumembiri na koroko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela mina ni khalanga Pat Mathebula en'wana rismart wa Jimo xihlango maxingitano wa cecana makunele wa ndandhatsi ni ku haxelana kona kolo twi kusuka studio 1 agiyani hlekani lowu ni ri na ku pfumela ku ri kwalonga ko unga va ri la Gauteng eMpumalanga eNorth Limpopo ra kuma audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za mi yime kulunga ku la ku ta hi byela ku ri timhaka tingani hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu laha mi yingiselaka mi ri kona nhlekani lowu a hi pfumeli mingiseri wa mehe ku kwalonga ko timhaka na ku tala ka to hi ta kota ku va hi twa ku hi yisa kwini amahlweni ka nhlekani lowu mingiseri wa Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi sunguli laha namuntlha hi lava ku ta ku ka awara leyo sungula hi bula mina na wena hikuva politiki mi va twile va kha va vulavula hi ku hambanahambana ka voho va kha va mi tshembisa switshembiso leswi swi nga koho kambe ke xivutiso i ku va vulavula na wena ki va vulavula na wena ki na ku we i lava yini kahle kahle ka van'wana tipolitiki lava ku endla leswaku vutomi bya wena byi ta kota ku va byi antswa hi swihi leswi u vonaka ongeti a va fanele va kha va ku byela swona kumbexana a va le ku ku byeleni swona kumbe loko va kha va ku byela swona va ku byela swihi manitwa a ni ri va mani ni ri va ku byela swihi lava ku twa ku hi wahi mahungu lama mi twaka ongeti hi wo ma mi koka ku ri noko ku endla leswaku mi kota ku twisisa ku na loko mi tshika mi kume nkarhi wa ku ya hayi loko mi kuma nkarhi na ku sikunkulu ri fikile ra 29 ra n'hweti ya Mudyaxihi ya vhota kumbe ya hlawula mi ta mi ya hlawula vona mi ta va mi kha mi languti yini hi le ka 0860002543 hi ndlela leyi nton'wana mi yingisela kha vulavula ka xin'wana xitichi a vulavula hi timhaka ta gig economy ku ri ongeti Afrika-Dzonga na van'wana tipolitiki a va le ku vuleni nchumu hi timhaka ta economy leyi fambelanaka na timhaka ta swa vukorhokeri lebyi byi tirhisaka matirhele ya internet ku fana na sweswa swibazani ku fana na sweswa ku fambisa swakudya ongeti swo helela kwalaho ka ku maAfrika-Dzonga va nghena hi timhaka ta swithuthuthu ntsena ku nga ri na ku kumbexani swi hundza kwalano ka ku va nghena ku hundza ku tlula na timhaka leti ti vulavulaka hi timhaka ta swithuthuthu hi ndlela yoleyo kasi xin'wana xivutiso lexi hi lavaka ku xi vutisa i ku n'we mi tivaka milawu ya mafambiselo na maendlela UIF kahle kahle yi tirhisa ku yini ku na vanhu vo tala lava va nga le ku teni lava van'wana va ku va fika va ka mina va ku hi kokeriwe mali ya UIF a tirhe tin'hweti tinharhu a yi na swipimelo swo karhi mayelana na timhaka ta ku ni tshemba ku sesi Ruth Maphope va ta va kha va ni lavela munhu loyi a nga hi pfunaka hi timhaka ta UIF hi ongeti vanhu vo va ku rhubiweni laha handle lava tekeriwa timali va ku ha i ya UIF loko va ya ka labour va yi kumi va kuma na le ka labour va tsarisiwangi swin'wana swi endliwa na hi tindzawulo ta mfumo va ku ve le ka EPWP a hi swona hi nga xanisi vanhu hi ku no leswiwani swa UIF kambe loko va ya ka UIF va nga yi kumi hi ku UIF phela a hi pension UIF i ndzindzakhombo i mali ya ku loko lahlekeriwa hi ntirho ku fa teka mali leyi yi tirhisa swin'wana loko ke wa ha lava ntirho a wo yi teka na ku wo yi hola hi tiphesente to karhi kambe a swi endlisi swona hi mhaka ku van'wana a va le ku ndleni ntirho wa vona kambe hi ku tumiseriwa mehe le ka 0860002543 i hafu kumbe awara yo sungula yaleyi hi nga ta va hi kha hi fambisa swoleswo awara ya vumbirhi hi ya nkarhi lowu nga wa hina nkarhi lowu hinkwawo wu xaviwile 30 wa timinete to sungula hi ta va hi kha hi vulavula na ndzawulo ya dyondzo ya masungulo hi kha hi bula hi langutaka malembe ya 30 ya timhaka ta dyondzo eLimpopo va ta va ri kona MEC Mavhungulu Ruli Ramakhanya ta va hi kha hi bula na vona ku sukisela hi 5 timinete ku bela awara ya 13 ku fika hi hafu ku bela awara ya 13 kusuka kwalano hi ta va hi rurile meyara wa Greater Giyani na vo va xave nkarhi va ku na mehe sweswiwani ni lava ku hi ta vulavula na rixaka hi timhaka ta mpimanyeto wa 2024-2025 mi ta tsundzuka ku a va ri na ntirho lowu wu kha wu ya mahlweni kusuka holweni ya vaaki ya kwala Giyani namuntlha se va ku hi xava nkarhi hi ta kota ku va hi byela na vayingiseri lava nga tsandzeka ku fika namuntlha la ku va kota ku swi tiva ku masipala wa Greater Giyani GGM lava wu tivaka kahle wu kunguhate yini ka 2024-2025 se hi ta va hi kha hi bula na vona ku sukisela hi hafu ku bela awara ya 13
ku ya fika kwele ka awara ya 14 kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela nhlangani na Reinkuna hi tshama hi bula na yena kwala ka Munghana Lonene FM masiku ndzhaku a vulavula hi timhaka ta ku a hi voti na hi voti kambe loko ni vulavula na yena i te hayi se ha vota se ka swo vula ntsena ku Ray ni vula Raymond se swo vula ntsena ku kumbexani timhaka leti ta hala ka hlomela hi ku va twile va kha va vulavula kwala ka Munghana Lonene FM hi sonta wa vhiki leri nga hundza swi tikomba holobye lava va tirhanaka na timhaka toleto ta magondzo na vayili le ka miganga liya a va kha va nga voti va kota ku vulavula na vona se va tshembisa sweswi va nga va tshembisa swona va tlhela va pfumelela na sweswi va nga pfumelela na swona se ve nge loko ni vulavula na yena a ku ka mina va nga tipolitiki lava ku gangisela tivoti va sweswi va rila veri mi nga ta mi ta gangisela tivoti se a va ha siveli munhu se rilele hi hala ka patu ra ka Khakhala Gawula Mahlathi Ndindane Hlomela hi ndlela yeleyo mixelo Munghana Lonene FM loko ra ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 086 002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 mi khome mani kwala Mcindani ni hlekani Hayi kalanga njani? hi pfukele njhani papa Pfukile. a khensa Anka topic leya n'wina namuntlha i viteni na ku ta hi linkanyana na leya hi nga zi vulavula hi yona leya ya vota apart masikinyana lama nga hundza ndzhaku hi ku ni vuye ni twala se ni vuya mi ta kombisa ku ni yimana leriya ra ku vanhu lava nga votiki va tele ku hindza lava votaka vanhu lava votaka va tele ku hindza lava nga votiki so a ni lave ku ta hi basisanyana because ni lava ku ta hi linkanyana na topic leya n'wina ya namuntlha ku loko mo langutisa ku na vanhu lava va vitaniwaka i ti-psephologist lava studyaka ti-dynamics ta vanhu lava kumekaka va kha va participate ka ti-elections hikuva va ta mi byela ku tiko ra hina at the moment na kolomuya ka 40 million wa vanhu lava va vitaniwaka ku i the voting age population so voting age population swo vula munhu un'wana na un'wana loyi a ringanelaka ku ya hi nawu wa tiko ra hina ku va a kha a participate ka ti-elections hlayisa macheleni ya wena eka MySpar hi ku tikumela i tasty purple rice 2 kg hi rewards card 39.99 Spar French Polony 2 kg hi rewards card 49.99 special swi kumeka eka Spar na Super Spar le hlawuriweke Mpumalanga na le Limpopo kusukela hi ti 8 till 21 May 2024 hatlisa xitoko xa ha ri kona Stelis va swi twisisa kahle leswaku a hi tintangha na masandawana kambe va tsakela ku tisa xiyimo xa vona xa vumbirhi kasi ka vuyelo va tsaka swinene enhlohlorheni va rhandza ku bomba hi mikutana minharhu yo ngetela gotsa leyi i DSTV Premiership hlalela ntlangu wo pfumala ntanga wa ntlangu wa bolo ya milenge eMzansi Stellenbosch FC na Mamelodi Sundowns FC hi Mugqivela wa ti-18 ta Mudyaxihi hi awara 3 ninjenga thwi eka SABC 1 na le ka Munghana Lonene FM makomandlela #we love it here i tisiwa ka wena hi vutinyungubyisi bya SABC Sport andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ni kombela mixero mina ni le Giyani za ni koti ku vona ku se ku nghena xo nghena la kambe a hi sunguleni loko ku nghena leswi swa xinavetiso a mi kha mi vulavula hi timhaka ta 40 million ya vanhu lava nga ringanela ku vota kuna 40 million i number enhlayo ya vanhu lava nga ringanela ku vota swi nga hi ku va titsariserile kumbe so ehenhla ka 40 million yaleyo hi ku ya hi tinhlayihlayi leti nga koho ka IEC ku na 27 million wa vanhu lava nga titsarisela ku vota so meaning ku already mina 13 million wa vanhu lava va nga ri kona ka voters roll lava hi ku ya hi nawu va ringanelaka ku tikuma va karhi va ya ehlawuleni ivi loko hi nghena ka 27 million khalanga leyi nga kona eka voters roll loko se hi tirhisa xikombiso xa 2019 nhlawulo wa 2019 wa national a ku ri na 26 million wa vanhu lava titsariserile ehenhla ka 26 million laha ku hetelele ku ya vota 17 million meaning ku
ku ve na 9 million wa vanhu ku ya hi voter turnout leyi nga va kona hi 2019 lava nga tikuma va karhi va nga voti mantisisi so na sweswi loko ho langusa 27 million leyi nga kona ya vanhu lava nga kona eka voter fraud chances are that hi nga va na situation ya ku mi kuma ku na vo between 18 and 19 million wa vanhu lava hetelelaka va vota leriya ra ku na koho kwalaha ka 27 million ya hi ta tikuma hi ri na maybe 9 million wa vanhu lava hetelelaka va nga voti so loko mi teka 9 million liya mi hlanganisa na 23 million ya lava nga titsariselangiki at all mi kuma swin'wana swo huma 22 million wa vanhu lava hi ku ya hi nawu va ringanelaka ku vota kambe va nga ri ki ku voteni hi yo mhaka ni hetelela ni ku vanhu lava va nga votiki la tikweni ta hina va hetelela va tele ku hindza lava votaka ende sweswo hi leswi nga consumer vanhu vo fana va Tessa Dooms lowa wa Rivonia Circle mativa mi le ku confirmeni mi le ku xiphiqo i ku mi confirma ti-facts kumbe leswi ku nga ntiyiso mi swi confirma hi leswi swi hleketeleriwaka a ni tivi ku ma ni kuma leswi ni vulaka swona hi ku a ku se votiwa se loko ku nga se votiwa and loko mo languta leswi mbangu lowu hi nga ka woho sweswi wa ku vota loko hi languta ka hi ndlela leyi vanhu va nge le ku gangiseni na ku gangisiwa ha koho hi tlhelo ra swa tivhoti sweswi mi nge mbangu lowu mi nge wu fananisi na yin'wani mimbangu la xikarhi hi yo mhaka mi twa na van'wani va kha va vulavula hi timhaka ta ku nan'waka i 1994 hi mhaka ku mbangu loyi hi nga ka a wu fani na mimbangu ya 2019 xikombiso a wu fani na mbangu wa 2016 kumbe ku tlhelela ndzhaku khalanga ntiyisiwa koho i ku loko se ku ndliwa mhaka ya ti-estimations tinhlayihlayi leti ti nga va kona in the past hi toti leti tirhisiwaka loko sweswiwa ho fane se hi sungula ku endla ti-predictions ku nhlawulo wa lembe leri in terms of voter turnout u nga tikuma u va u yimise ku yini there's no other way phela lexi n'wina mi vulaka xona i ku graph leyi yi to fanele yi famba yi ri straight line swi nge endleki kumbexana yi fika kun'wana yi va parabola kumbe yi va hyperbola hi mhaka ya ku ka fika kun'wana mi kuma ku na lexi va nge i turning point swi nga endleka pattern yi kha yi komba ku ya hansi all along loko mi kha mi famba kambe hi mhaka ya ku a hi swilo leswi swi nga absolute swi nge koteki ku yi va a straight line se loko ko va hi ku 2024 i turning point ke na yo ya liya turning point ni yi vulaka it cannot be ruled out but loko se ho langutisa graph ya tiko ra hina hi leyi yi langutekaka onge hi leyi ya ku ehansi because loko mo langutisa 2019 hi ku ya hi research leyi nga ndzi vo Tessa Dooms for the first time since 1994 less than 50% wa vanhu lava nga ringanela ku vota va kumeke va karhi va participate mi kuma ku 51% a yi votanga ti-election letiya ka 2019 naswona leswi mi vulaka swona ku ndlela ku hi ta kota ku nghenisa na van'wani va ya mahlweni leswi ni vulaka swona i ku loko hi kha hi languta ku va na mimbangu hi yo mhaka loko mo languta ku sukisela hi 1994 ku fika namuntlha hi nge le ku vulavuleni hi 2024 ku nga 30 years loko ni nga hoxisi ku ve na swivangelo na swiendlo swo tala leswi swi nga endla ku mavhotele na ku vhota swi cinca se mhaka leyi hi vulavulaka hi yo sweswi i ku hi mhaka ya ku hi nge koti ku vula ku vhota swi absolute a swi koteki ku hi nga ku minkarhi hinkwayo hi ku hi mhaka ya ku hi 2019 a ku ri downwards trend hi 2024 ya ta ya kha ya vanhu lava nga ta ya ku voteni va ta ya va ya hansi kumbe xin'wana lexi ni ta mi vutisa a ku ta va ku loko hi kha hi languta ti-margins letiya ti nga mi fikisa ka ku mi kha mi yi teka ka 2019 ku ya hi ti-statistics ku fanele ku va na ti-margin ta upward na downwards ti-margin leti n'wana mi ti tirhisa a mi tirhisa hi percentage ya mani ku ya ehenhla kumbe hi percentage ya mani ku ya ehansi loko mi kha mi projecta for this year
loko hi ku ya hi projection ya mina ya this year ni vona nga ku margin ya 2019 ya lembe leri swi nga ndeka ti hetelela ti fana especially loko mi langutisa nhlayo ya vanhu lava nga koho ka Vodacom because yi increase ikolomi ya ka vo 1 million compared to the year 2019 and the reason why ni vula so khalanga mi nga se ya ka the reason a hi sunguleni kwala ka ti-margins miri ya 20 loko yi compare ya 2019 ku ya ka 2024 yi increase hi margin ya mani leyi ya Vodacom yi increase ikolomi ya ka vo ma 1 million va nga tikuma va karhi va titsarisela ku vota compared to 2019 okay se hi 2019 loko hi tlanga 2019 hi tlhelerisela hi susa 4 years hi vuya ka 2014 yi tlakule hi margin ya njhani loko hi tlhelela ka 2014 I think 2014 a yi ri na kwalomu ya ka vo ma 31 million voting age population ya 2014 a yi ri na vo ma 23 million wa vanhu lava va tsarisele ku vota ya a yi ri na kwalomu ya kotani ya 24 ivi yi tlakuka hi margin yihi in terms of register 26 million in 2019 because tinambara teto hi to loko mi kha mi tana n'wangulo wa n'we swi ti na nkoka ku ti langutiwa ku ti-margin ti kha ti gonya ti-margin ti kha ti ehla hi ti-margins ti kota ku mi pfuna ku mi kota ku projecta leyi tako and loko hi ka hi projecta leyi tako swi kahle ku hi kha hi langutisana ya lava at all va kumeka ku va kha va nga titsariseli ku vota hi ku nambara yaleyi ya yi kha yi ya henhla leya ya vanhu lava ni nga va vitanaku i the voting age population hi ku loko mo langutisa 2014 mi langutana laha hi nga koho sweswi na nhlayo yaleyi yi tlakuke ngopfu ni vulavula ku hi vulavula hi 13 million wa vanhu lava at all va nga titsariselangiki ku vota it really paints a very bad picture ku vula ntiyiso mara yi tlakuke kusuka ka number mani ya vanhu lava va kumekaka va nga ri ku titsariseleni yi tlakuke kusuka kwalomu ya ka ma 11 million I think 2019 a ku ri vo ma 11 million sweswi yi le ka do you mi nga tirhisi I think a ni yi le ku ringeteni ku kuma tinomboro mi nga ka vo ma 13 million khalani yi ta yi suka kwalomu ya ka vo 11 million mara mazima se njeka njekisano a wu vi kahle mi nga tirhisi kwalomuya a hi vulavuleni hi tinomboro sweswi ku yi tlakuke laha very precise ni vula around masvona and ali matava mina lexi ni vulaka xona i ku loko mi kha mi estimate that's why loko ku va ku ndliwa timhaka ta statistics na loko se mi fanele mi ndla ti-estimation mi estimata hi matlhelo mambirhi a mi estimate hi tlhelo rin'we mi estimata hi ku ya hansi mi tlhela mi estimata hi ku ya henhla ivi sweswo swi ta kota ku mi nyika the middle number se hi yo mhaka ni ku loko mi kha loko ene middle number leyi yo yi nga ta ya humesa graph leyi hi vulavulaka yona ya ku hi kota ku predicta ku loko se hi ya mahlweni hi yisa ku yini hi mhaka ku va hi langute the lowest number na the highest number ivi hi kuma the middle number kumbexani njhekanjhekisani wa siku rin'wana ke a hi pfumeleni ku namuntlha hi tsandzane ku fika kwalawani i 30 timinete ku bile awara ya 12 nakona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makoma ndlela loko tinambara ti kahle hi ku ha ti tirhisa ku va hi languta ku vumunduku byi ta tisa ku yini i ntiyisi kambe ti fanele ti langutiwa hi matlhelo mambirhi hala hansi na hi le henhla hikokwalaho ka yini hi nga fika hi langa tlhelo rin'we ra ku ti ta ya hansi hi nga langi na leyi le henhla hi ku ivi hi ta kota ku kuma leya le xikarhi hi ku hi xinhlayo ku fanele ku va na an absolute number se loko ku ri hava an absolute number swi vula ku estimation yi ta va ya le hansi na ya le henhla kambe hambiswiritano ha ta ya hi mahlweni mina ni lava sweswi ka nongonoko Afrika wa vulawa hambileswi se swi ngo hetelela vayingiseri van'wana nkarhi kambe swi kahle ku njhekanjhekisaniwa ku kota ku va hi anamisa miehleketo ya hina sweswo swa kahle swinene kambe hambiswiritano 30 timinete ntsena ku bile awara ya 12 a hi tweni ku mahungu ya misava ya awara ya 1 ya ta va yimise ku yini nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe
a ya voyameli etlhelo ro karhi. Ndzi khensile Khalanga kusuka eGiyani vayingiseri Nhlekani. SIU yi le ku veni na migingiriko yo secha no teka tinhundzu esenthareni ya vachavela wawa eMarabastad. Nhlayo yo hetelela ya mafu ka khombo ro hodloka ka muako eGeorge i 33, kasi vandla ra ANC ri na ntshembo wo hlula minhlawulo hambileswi ku nga na mintlhontlho. Mahungu hi xitalo ya awara ya 1. timhaka leti hisaka U tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula. mi nge ni mi byela ku swo fana sweswiya swi nga humelela ku halaka hala hi leswi nga humelela ku halaka siku sese mara mi byela ni tiyisile avondla kwatsa sweswi swa le ka hala a swa ka hala ivi la swi ri swintsongo leswiya swi endliwa ku leyi a swa ka hala a ni nga ka va selenyana hi swibemburukwana a swi antswanyana lavaya va le a vo sala na suti ya ntumbuluko swihlangi swi ka swi khangela vanhu lavakulu va khangela van'wani va bana mavoko van'wani hi ku tsakela sweswi va swi tsakerisaka swona a swi chavisa Khalanga. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. ila nga kona mingisero mngena lona FM nangona ka Afrika wa vulavula eka kwashela wana T kusuka la studio 1 again Nhlekani lo ayi ku tumingisero me ku comment maka 0860002543 maka leyi vulavula ku yona namuntlha eko va vulavurile van'wa tipolitiki vele ku vulavuleni va lo sala live vhiki ntsena loko ni nga hoxisi vhiki leri taka va ta va kha va endla tisiyanqova rally hi ku hambana ka vona va vitana van'wana va ri siyanqova van'wana va ri tshela thupa van'wana va swa se swi vula ku swa tikomba ku se va swi vona ku lava ya ko se va fikile se xivutiso lexi hi vutisaka xona namuntlha i ku n'we kwala mi nga ko va vulavula na n'wina ke nako va vulavula na n'wina hi yini a hi ku timiseriwa mina 0860002543 21 mingiseri ku ita kuma ku yinda Nhlekani ani nga pressang kona la 0860002543 ay ku tumingisela men ay amkele nungana mingiseri lo Nhlekani Hello. ay Hello. ncindani va lava nga ra va hitwi a hi undeni kuma van'wana i nga ra va hitwi va lava a hi laveni lava kumixana va nga va ku va hitwa hi ku loko meni nga ni ku halo na va ka va ku halo swi vula ku va hitwi 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM kumbe kandziyisana rito ka 0657443911 hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena wu ri yini un'wana mingiseri loyi Nhlekani hi pfukele minjhani papa I can't inkomo kuteka ni twinka ko maka ni lexi lavaka ku vulavula xo ngopfu xo aka mhaka leyi ti-political party ti nga ya yoho ti lavaka ku finalize kumbe xana ku phusha ku fika makumu i mhaka va ya vulavula hi xilo xexi a va karhi va vulavula hi xoho a masunguleni ni ngo teka xin'we ntsena ni ta kota ku vulavula ni nga leti ngopfungopfu mhaka ya ku create mintirho mina loko ni nga ha ni yingisela aka leswi va nga ta phusha hi swoho va vulavula hi ku hi ta create mintirho problem i ku a ni swi pfumeli kahle ku ta va na phati leyi nga ta swi kota ku create mintirho hi mhaka leyi n'wina kwala ka Munghana Lona mi tshama mi vitela nkulukumba wun'wanyana a ta hi hlamusela hi leswi nge le ku humeleleni laha tikweni hi ndlela leyi tikhampani ta ku tala ti le ku endleni ka michini swilo swa ku tala leswi a swi tirha hi vanhu mavoko ya vanhu swi endla hi michini a nge ze ni ya kule a hi languteni hi bank yinene a ka ha na thelera ya ku teka mali bank a va ha talanga va hungutini mali deposit aka ATM so ni ringeta ku vula ku langutani vanhu lava va tithelera a va hamba va tirha ku i vangani so loko mi languta statistics xa vanhu lava va nga koho hinkwavo lava va nga replace hi michini a ku na phati leyi nga ta fika yi nghena yi endla mintirho yintshwa hi mhaka ku already mintirho se yi le ku endliweni and na vanhu lava nga tshama va lava ku mintirho a hinkwavo va nga ti qualification ku va na mintirho yin'wana a yo lava matimba
ni nga mi nyika xikombiso hi vanhu lava va tirhaka ku cela tiphone ta ka Eskom a ka na munhu a khoma piki masam a cela ko va na michini lowu nge le ku u fika u endla kan'we phone yi nghena simple so hi ku ya hi mina hi vukomisi swilo leswi ngo hi ta create mintirho va ta ku loko va fika va kuma ku va create mintirho kuma ku tikhampani ti le mahlweni ngopfu aka agriculture na havula aka ha ceriwi mazambhala ya mavoko sweswi ku na michini mintirho ya ku va yi kuma kwihi hi leswi a ni lava ku cheka xo ku na loko ri kambe a ni ngo a hi sunguleni kwala ka agriculture loko ku ve ku ceriwa hi michini swi vula ku ta fanele ku ndliwa swin'wana kwala ka agriculture lexi nga ta ndla mintirho ku nga va ku ri yini ku rima ni vula ku a ni tivi ku hambi ku ta ku ri ku hlakula hambi ku ta ku ri ku lunghisa swibyariwa kumbe sweswo a ku nga vi na nchumu se mi vula ku a ka ha ri na nchumu lexi hi nga ta xi endla hina hi makumu Boped hi ku ya hi leswi swilo swi nga hi xiswona i swintsongo leswi mi nga ta swi endla number one loko ku na clipping wa mi nga tshama ni yi vona a yi vulavula hi malima aka swa ti-social media a ku na khampani yin'wana yi nga n'wi rhuma ku a ya lava ti-chef lava va ku sweka a hotela i ri na sweswi a nga swi kota na ku submita na candidate na yin'we mhaka ku a va kumeki then loko tlhela ka agriculture khale a mi kuma ku tekiwa vanhu va ku tala va ku va a ku hlakuleni sweswi ivi na hina vanhu va ntima loko karhi hi tirha a ka ha hlakuriwi hi dyondzekele hi swi tiva ngopfu lero ka swa ku loko ni rime tihekitara ta so ni chela mirhi ya so ku weed nga humi until endzeni ya tshovela a ku lexi ni nga ta xi endla because loko mi cheka mina loko ni ta na business ya mina already na swi tiva ku bootpad va ta vulavula ku a hi tekeni vanhu lavambirhi so mara bootpad loko ni heta ku holela vanhu va lava tin'hweti timbirhi va ta sungula ku hlupha laha ka khampani ya mina se ni langute ku ni lava xo lexi xi nga ta ka xi nga right lexi xi nga ta ka xi nga ti hi ti-Monday a xi lozi munhu waloye a nga tshama mongo a nga na ntirho u ba hi xivundza va nga crime n'wi tekeli mindzuku a ya a nghena ntirhweni a nge yi ntirhweni hi Monday u ta va dakwisa swin'wanyana munhu waloye so mina as an entrepreneur ni ta hi matimba hinkwawo ku hunguta na mi karhi yi kula ni hunguta ti-problem leti a ti nga a nga sieni leswi ka na tilayini to leha sweswi hi mhaka ku vanhu a va hayimi ku na michini leyi nga biha nemetweni ni khenseli a hi sunguleni hundza hi laha ta vuya yisa mahlweni ka 0860 002543 ta kota ku ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM Kandela ku hambana exikarhi ka milorho ya wena na ntiyiso i ku va na xivindzi u va loyi lavaka ku va yena u endla leswi u lavaka ku swi endla ku hambana exikarhi ka milorho na ntiyiso i ku tiyimisela rito ra wena ri nga tisa ku cinca i mfanelo ya wena ku va na vuyimeri bya kahle ku hambana exikarhi ka milorho na ntiyiso i ku tiva leswaku u na vulawuri bya kahle ku va na ntshunxeko lowu u wu lavaka wu humelela wu va wa ntiyiso u famba u ya hlawula laha u nga titsarisela kona hi ti 29 ta May 2024 i ntshunxeko wa wena wu karhi u tirhisa hungu leri ri tisiwa eka wena hi IEC na SABC Education Zumba na mina na Beji Funk Ike Ngobeni lava ku ta tiva ku uze u nga ringeta ku lava ntirho hi ku applya gay a ni ngo kun'wani ve haplakana masiku lama hina van'wana hi loho xa pasi hi darata iwaka no tanani mi ta tirha sweswo swo taniya vubihi lebyi ni nga hlangana na byona hi timhaka ta ku apply online hi loko se ku laveka ti-admission fee ntirho lowu mina ni wu tirhaka sweswi wo fambisa vapfhumba ni wu apply online swi ya hi laki ku u applya u kuma ti-scammer u apply ku va ri swa vanhu va kahle loko ni ri kwala ka interview ne ku ni skills swa ku ni nge tekiwi a ni dyondzisiwa ku ti xavisa mina hi nexe ne ku nga se ku va na ti-results ni byeriwa ku hanya well loko a wu ti xavise hi ndlela leyi na leyi na leyi na leyi na leyi a wu ta va tekiwini yes man ta ni vheni wa ku tsoka ku ngo na movha la handle nje ma hakela kwala 2 to 3 musumbuluku ku fika ra vutlhanu eka Munghana Lonene FM Magombandlela ku tisungulela xibindzwana hi yin'wana ya tindlela to tumbuluxa mintirho etikweni reru leswi swi
pfuna ku yisa nhlayo ya vanhu lava pfumalaka mintirho laha Afrika-Dzonga ehansi. Feneke, loko u ri na miehleketo yo tumbuluxa hi le ka xidimokirasi. #Vashumi. Tirha hi ku hiteka. Munghana Lonene FM. Makombandlela. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Ile Munghana Lonene FM Makombandlela ay kutuming tsoromena 0860002543 kandisana ritu eka 0657443911 kun'wangulo wa wena hi wi committee maka eka nhlekani lowu kambe ke va ri loko vanhu va tumbuluxa mintirho va thola vanhu i swiphiqo vanhu lava hi vanhu amukeleni un'wana mingiselelo nhlekani hi maamukeleli ka Munghana Lonene FM nhlekani aninga ya seni ngikomila inhleka bothubi njani epfokele mjani but efukile akenza na ita swa ku mhaka loko mina na katisa na va tipolitiki va hi byela va hi tshembisa swilo swa vona hinkwaswo ku vona ka mina swa fana ene va ya hi ku sorry amle ku sunguleni swona hi ri va mi byele yini va vulavula yini na n'we leswi mi lavaka ku twa swona va vula leswi n'we mi lavaka ku twa swona ke la mi jika ko hi ta ze hi ku fika 1 mi nga se hi byela hina nghenani ka leyi nga mbutisa yona va vula ku va ta hi humesela mintirho ni vula n'wina hikokwalaho ka yini mi ku hina ni vula n'wina va vulavula na n'wina van'watipolitiki ke nakona loko va vulavula na n'wina va ri yini ka n'wena loko va vulavula na mina va ni tshembisa ku ri mintirho yi ta va kona loko hi heta ku vhota mati ma ta va kona loko hi heta ku vhota load shedding yi ta va yi nga ha ri kona so mina hi kona ka mina i ku lava matimba ku va nghena matimbeni ntsene hikuva ku hava na wun'we loyi ka vona lava vanhu va vulaka hinkwavo ku xa va hi tshembisa ku ri loko no tsandzeka ni nyikeni lembe rin'we ntsena loko ni tsandzeka mi ni humesa nkun'we ku nghena n'wana mfumo ku 5 years yi tele ngopfu ka ku ri munhu a fuma a karhi a nga tirheli vanhu so hikokwalaho ka yini ku vona ka mina ku ri ku nga vi na nawu lowu vuvaka leswaku loko loyi a nga ta va ri mfumeni ku xa lembe rin'we a susiwi ku fana na tikhanselara meyara to susiwaka va ku okay hina hi asuku lowani a nga tirhi swona wa endla lani u ndlele mfumeni ku nga vi na lava susiwaka loko a va tirhi swona ku nga miri ku 5 years yi hela ku na mukhanselara loyi mi n'wi tivaka nga tshama susiwa ku nga se hela lembe i mani meyara na joni va xitani ngoti meyara mi vula timeyara a ni ku vula mukhanselara hikokwalaho ka yini na mfumo va nga vuli ku ri loko va va na ku ri no mfumo lowu na wu endli swona hi nga yimeli 5 years yi ze yi hela ku 5 years loko yi hela hi va ngheni vuswetini swinene ku va na nawu lowu vekiwa ku ri no loko ku lava nga nghena mfumeni va nga swi koti ku tirhela vaakatiko hi nkarhi wo so hi karhi hi swi vona ku ri a ni ri boka risongwa ra ha tsakama kambe phela na sweswi wu kona hi yo mhaka loko mi tsundzuka kahle loko mi ya hlawula namuntlha i mhaka ya ku mihlawulelo hetisela hi 2019 mara loko vula ku ri mina malembe lama mfumo lowu rhangelaka wu rhangela nkarhi wo leha wu karhi wu onha so hikokwalaho ka yini ku nga vi na ku loko vulavuriwa ku ri mfumo lowu nga ta nghena ku va na nawu wa ku ri loko nga tirhi swona a swi vona swi nga si heta 5 years hi marito man'wani n'wina mi vula ku a ma ha swi lavi swa mfumo wa 5 years mfumo wa 5 years a wu kahle vo twela loko wu nga endli swona hikuva hi va hi onhekeriwa ngopfu sweswiwani hi vulavula hi vugevenga lebyiwa byi nga sukela ku sukela rini naswona bya ha ri kona so loko va na mfumo lowu nga ta nghena wu nga ta tikisa nawu yi kona loko a yi nga landzeleriwi hi ku loko u ri ku wena u dyohile u nga panichiwi na mina ku ni nghena ni vata swo nyika wena luya musi a nga panichiwaka na mina ni nga swi endla swi endliwa ku hi luya okay no ni mi twini but 5 years vote credit yi tele ngopfu ka ku veka hi moxekeriwa hi fanele hi mu humesa mfumo fo hi lava mfumo un'wanyana wu nghena loko ta kota ku swi vona ho loko no endla leswiwani ni nge last ni ta humesiwa hi ku hatlisa ni mi twini 0860002543 aya na mitsini mahleketo munhu ka na mitsini mahleketo xivutiso xi ri xi olovi ngopfu xivutiso xa ntivo xi tika xi fika xi tika kwihi a ni ngo un'wana na un'wana i yingisela leswi a swi twaka van'watipolitiki va vulavula
na loko mi ri a stadium va ka va vulavula hi twa swo hambana hi ri ndhawu yin'we hi yo mhaka namuntlha hi te hi lava ku twa kun'we mi twa yini n'wina a ni vuli ntshungu ni vula wehe ni kha ni ku xixima ni ku n'wina a hi amukeleni n'wana mingiselelo nhlekani ahe botete ahe boto mina njhani hosi hi pfukeleni ngo vona but i hlayisekile Okay. lava mina botete lavaka ko va ku a swi ni tshembisi leswi swi endlisaku va hi tshembisisaka xiswona hi ku loko ni langutini hi ku ya hi ku languta ka mina un'wana na un'wanyana u ri yena leswi a nga swi kota leswi a nga swi kota loko hi ya languta hi tshama hansi hi languta a ku na lexi vanhu va vona loko se va ngheni matimbeni va xi endlaku mantwisisa hi ku loko ni tshamile ni languta ni kumeka kun'wanyana ku halawa ni swilungwini loko ni tshame ni languta laha ku nga na mfumo ya collusion hinkwavo va kona mara loko swi fanekele ku ndliwa ku ri vanhu va kuma vukorhokeri luya ku tumbela hi phete a ku hayi phete a nga hi nyiki yini ivi phete a tumbela hi mina ku hayi xivambo a nga hi nyiki yini so ma swi vona ku swilo leswiwani swi ni vuyisela ka tlipi liya mi nga yi tlanga mavikinyana lama ma nga hundza ya ku ya mfundhisi wun'wanyana a tipolokwane sineti ni nga va maybe ni nga swi twangi kahle ni yi tlangini tlipi ya koho a vula ku ri van'watipolitiki ko van'watipolitiki lexi va nga na mhaka na xona i ku va votiwa ntsena sweswo swi nga tiyisiwa wa mapela mara loko swi fika ka ku ri va hi tirhela a va na mhaka na hina va yisa lavaya that's why loko va ku na nawu la South Africa wu fevhara ngopfu vona van'watipolitiki hikuva va ri matimbeni by that time se hi ta fane endlisa ku yini hi ku hi lexi xiyimo va fane va vulavula na hina hi fane hi va yingisela hi kota ku ya mahlweni mina hi ku ya hi mina loko fane nga tivi swi nga endleka no hoxisa tiko mara ngaku hi le vo Asia loko u fanekele u va ka politiki u fanekele u swi dyondzela ku ri u va mukhanselara swa dyondzeliwa kun'wanyana matikweni man'wanyana loko fane nga tivi ni nga va ni swi hoxisa ku swi veka mara leswi ni swi vulaka hi swona swi nga tiyisi ku haxi xo karhata ku fana na ku board pete hi fika n'wina hi mi teka mi ri board pete mi nga hetangi mi nga fikanga ka tanga tsevu ka grade 8 hi mi teka hi mi veka mukhanselara a mi koti ku tsala vito ra n'wina xo tshungula I'm sorry ku swi veka swona ku tlula ku swi hlamula ku na ku vula ku van'wana swi tikomba ingaku hi kambiyela vanhu van'wanyana mara ni vona ingaku i tiyiso lowu nga helela hi fika hi mi teka n'wina mi nga swi koti ku tsala vito na xivongo hi mi nyika vukhanselara laha mi fanelaka mi ya hlaya xilungu mi hi apulayela swilo hi xilungu a mi nge fiki mi endla nchumu ende na loko mi nga tirhi hi to tlha hi vuya hina hi ri tshungu hi ku mani a nga ndli nchumu na khale munhu waloye hi n'wi hlawuli hi kha hi swi tiva that's why politiki ma vona loko a South Africa a yo ciciwa politiki ku ri munhu a nghena hi ku u swi dyondzelini swilo leswiya a ta swi understand hi ku na loko a fanekele a aplya swilo swo karhi loko u n'wi byela ku u ta ni nyika ntirho a wu ta swi tiva ku how can wena u aplayela ku ri ntirho ni ya wu kumisa ku yini so loko nga swi tivi ku na khensa ni nga heteli van'wanyana nkarhi na nkombo ta mina inkomo a ni vona xinchinani lexi se xi kha xi bondoka la a hi hundzeni la a hi tilulamiseli kun'we ku ya hlawula loko ri na malembe ya 18 kumbe ku tlula naswona u titsarisele ku ya hlawula twana xo sungula u lava pasi ra rihlazi leri nga na code pasi ra xikhadani hambi ku ri xitifiketi xa nkarhinyana xa pasi xi lulamile xa vumbirhi i ku ya hlawula laha u nga tsarisela kona xa vunharhu vona leswaku hi ti 29 ta May a ku nghenelele swin'wana xo hetelela ti tlhave hi zaza ku endlela leswaku u funga eka swibokisana leswi u swi lavaka leswaku u nga onhi phepha ra wena ro hlawula hi rona hi lulamisele ku nga na mina ku ya hlawula hi ntshunxeko wa wena wu vukarhi u wu tirhisa hungu leri ri tisiwa eka wena hi IEC na SABC Education Munghana Lonene FM Magombandlela.
Stelis va swi twisisa kahle leswaku a hi tintangha na masandawana kambe va tsakela ku tisa xiyimo xa vona xa vumbirhi kasi ka vuyelo va tsaka swinene enhlohlorheni va rhandza ku bomba hi mikutlwa minharhu yo ngetela goza leyi i DSTV Premiership hlalela ntlangu wo pfumala ntanga wa ntlangu wa bolo ya milenge eMzansi Stellenbosch FC na Mamelodi Sundowns FC hi mugqivela wa ti-18 ta Mudyaxihi hi awara 3 ninjenga thwi eka SABC1 na le ka Munghana Lona FM Makomandlela #we love it here hi tisiwa ka wena hi vutinyupzi bya SABC Sport. For the love of the game. Tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Sweswo mingisero Munghana Lona FM na ngana ka Afrika wa vulavula lo sala timinete ta nkaye ku va hi ya mahungu ya misava ya awara yan'we laha ya tisiwaka n'wina hi Rhulani Mzamani ivi kusuka kwalano hi rhurhela va hina hi vumbirhi ka voho hi ta sungula hi MSC wa dyondzo ya masungulo Limpopo lava hi nga ta va ka hi bula na vona hi ntlhanu timinete ku bila awara yan'we ivi endzhaku ka nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya mbirhi hi rhurhela meyara wa masipala wa Greater Giyani hi twa hi minkarhi yalowo hinkwayo a va lo xava se hi nge he koti ku nghena hi tibulela se ku ta ku nga ha ri nkarhi wa hina kambe lowuwani wa ha ri wa hina wo bula ni ta teka vayingiseri vambirhi kusuka kwalano hi tlanga ti-voice note leti hi nga va ku hi ri na tona a hi sunguleni hi mingiseri loyi nhlekani ahe Votpet ahe papa hayi loko vo lo xava hi laha swona mali yi nghena mi pfukile hi vatomi n'wina mi ri yini hi pfukile Votpet mina ni hlangani na vona no va na badi ro hlangana na phati yin'we ntsena so ni hlangana na leyi fumaka most of the time so xivutiso xa mina i ku ve na timhaka ta ku ri va ve na amatimbeni ku fikela malembe yo ringana 30 years loko ni vutisa munhu loyi a va ku a kha a ni hlamusela hi leswi va nga ta hi tirhisela xiswona ni n'wi vutise ku se malembe lama 30 years hinkwawo ka swilo leswi mi ni byelaka swona a mi nga swi voni na ma twisisa because malembe lama va nga fuma wo ma tele Votpet leriya ro a ni voni ku a ku fanele ka ha ri na tiko leri rilaka ku ri ku hava patu ra xikontiri hala ka Malamulele kwihi hi malembe lama va nga fuma wona ali swi nga endleka va kha va langutise hi ti-5 years hi ku hambana ka varhangeri mara hi kha hi vulavula hi phati yi ri yin'we loko ni vulavula na vona mina kambe xivutiso xa hina a hi ku na sweswi na ha mi vutisa ni ri n'wina loko mi tshamini mi kha mi yingisela mavulavulelo ya van'watipolitiki va vulavula na n'wina ke hi laha a hi vutisa kona hi swo ni hlamulaka swona nge mina va vulavule na mina mara ni va vutise xivutiso xa ku va tsandzeka na sweswi ku ya mahlweni va ta swi kotisa ku yini loko ku ri ku va lava ku mina ni va vhotele hi leswi ni nga vutisa vona lava a va gangisa mina se va mi hlamula murini mara vo kombisa mhaka ya ku ri no fanele ni langutisa leswi kahle sweswi va nga swi endla ni nga tati ngopfu leswo biha swo ka va nga swi endlanga ivi se ni va kombisa ku malembe lama va nga ha tshama wona a ni voni nga ku a hi fanele hi nga ha rili hi nchumu so ku hava lexi va xi kombisaka ku va ta xi endla right because loko ri ku va ni byela timhaka ta ku ri vantshwa lava vo ka va nga ha tirhiki va ta kumeka va kha va kuma mintirho ni vutise xivutiso xa ku va ta yi kumisa ku yini loko ri ku ni tsandzekile endzhaku ku va vantshwa va yi kuma mintirho because i khale hi kha hi ri hi swona swa ku vantshwa va na mintirho mina ni lave ku tiva ku a ni ri vange va kumeli vantshwa ntirho na ku tiva ku va yi kumisa ku yini because ni langutisile mina ni n'wi vutisile un'wana ni n'wi vutisa ku ri hi mhaka ku sweswi loko ni langutisa tindhawu to tala va endla ti-contract Votpet 2 years 1 year mantisisi a va ha ri na mintirho ya nkarhi hinkwayo se ene vona va promisa vanhu va ta endlela vanhu mintirho ya nkarhi hinkwayo because na mina ni vulavule na vona ni ri munhu woyi nga ku no tirha a ntirhi ni la kota ku twa ku switshembiso swa vona swi ri yini ka vanhu lava nga tirheki so ni swi twile leswi va hi tshembisaka swona mara a rezi hi to pfumela loko va swi ndlile va ta swi endla a rezi nemetweni 0860002543 a hi tweni un'wana muyingiseri hi loyi nhleka Ihlekani Khalanga minjhani papa epfukile minjhani Khalanga epfukile n'wina mi ri van'watipolitiki na vatwa loko va vulavula swi ya ku ri u vo yimi ka tlhelo rihi loko ri munhu loyi a nga tirhiki u ta lava ku twa timhaka ta tirho loko ri munhu loyi a tirhaka a fanaka na mina na n'wina phete mi ta lava service delivery a twana na Khalanga se mina na n'wina na va yingisela loko vulavula mara
loko ni twa mina va swi kota ku na wo mavunwa khalanga va swi kota ku mapaketela kahle mavunwa mara loko se va ngheni ka power a va ha swi koti ku leswi va nga swi tshembisa swona ku swi fikelela loko sweswi va ha lava ku seketela va swi lava ku ri hi famba na vona mara ku implementa sweswi va vulaka a swi koteki ni vi na kateko mina ni hlangani na vona kwala dorobeni va lava nge le ka ruling party ni va twile loko va vulavula ni ku leswi mi ta swi kotisa ku yini va tsandzeki ku swi hlamula mitirho yi leyi na crime yi le henhla mi ta swi solvisa ku yini ku mina malembe a enough mi ri ka power va ku heta cinca maendlele 1 2 3 malembe lama ma 30 ma nga hela a ku tika yini mi nga cinci maendlele va ku hi kombela ku nyikiwa more chance ni ku swi kona sweswo hi leswi nga kona sweswo khalanga thank you nemetripot hello sala timinete ta mune ntsena a ni tivi nga ha teka van'wana kumbe veya ka ti-voice note celani kambe hi le ka 0860002553 tsundzuka mingisiro me loko se hi vuya mahungu ya misava xiharhi hava nkarhi ku ta va ku ri nkarhi wa lava vambirhi ni nga vulavula hi vona ndhawu ya dyondzo ya masungulo ya Limpopo na va Greater Giyani Municipality GGM se i nkarhi lowu va nga ta va kha va hi languta ka timhaka to toleto mingisiro mina nakona ku Afrika wa vulavula un'wana mingisiro loyi nhleka kana va xukula aye papa mina va ni ba kahle ka timhaka timbirhi yo sungula ku hinkwavo ka vona ingaku va koti ku tirhisa ta xinghezi ku identify kahle ti-needs leti vanhu hi ti lavaka sisi hinkwavo ka vona va vulavula hi ku tisa vukorhokeri aka leswiya swi dingakaka ngopfu a vontisetelana leswi phati leyi fanelaka yi wina yi faneleka yi fika yi endla swona ka sweswo mina va bela mavoko xa vumbirhi lexi na xona nga xi vona ku va vulavula na mina swi ni fikelela i ku a vulavuli hi mhaka ya ku endla phendephende ku tikomba ku ta va na kurhula a ku hlawuleni ka hina hi ku aka matiko man'wana wa va twa van'wana va vulavula timhaka ta ku ha swi tiva ku tivhoti ti ta yiviwa and loko to yiviwa hi ta ku nghena se aka leswimbirhi leswi hinkwavo ka vona ni va bela mavoko ene sweswi na n'wi tiva loyi ni nga ta ni ya vhotela yena hi ku hinkwavo ka vona a va vulavuli loko tala ngopfu a va vulavuli ngopfu ku vhotela mina ni va ri vhotela ni phati ya hina ene tin'wana a ti nyikiwa chance na swi tiva ni ya vhota yini inkomu mi xi kumeni xitsalo a mi fani na president va nge te xitsalo xa xi lahlekini no xa me xi kumekile hi ku ya hi leswi loko i yingisela na ku vona matirhelo ya mitlawa yaleyo na swi tiva ku ni ya vhota kwini a lavi ku vulavula swi biha hi van'wana hi ku van'wana va vulavula timhaka leti hi ku vona ka mina a va na matimba ku endla tona matimba ya kona ya le ka constitution and constitution i nge yi cinci leswi nga tshamisa swona hi ku ya hi nkarhi wa sweswi ku hava laha nga ta vulavula swilo swi vulaka ingaku constitution a yi tshamiseka nkarhi swi tshameke kahle ngopfu vumbiwa ra hina ri ngo cinciwa ntsena lembe leri hi nga ta kuma ku swin'wana swa kona swi va nga leswi tikaka misaveni na ririya va vulavulaka hi ro va nge onge ti ri yimelela swigevenga no a hi mhaka ku ri yimelela swigevenga vumbiwa ra hina ri tisa ku ntshunxeka lexi nga ri kahle hi leswiya hi xinghezi va nge i implementation a ku na laha ri nge xigevenga xi nga khomiwi ko va loko leyi aka lava va nawu va nga implementi kahle swilo swin'wana va fika va rheta phela ku va ku ri na loyi a nga yima halaya a ku hi loyi khalanga i gele mara a ngo lo swi lava a ku ri mhaka ya ku hina hi karhi hi swi tiva xa vumbirhi laha ka radio leyi ya hina leyi hi tala ku tirhisa rito rin'wana leri hi ku vona ka mina a hi ri tirhisi leswi ri vulaka swona hi endle leswaku eka direct translation ra muhleketeleriwa loko hi xinghezi va ti i suspect loko i suspect a swi vuli ku u suspectiwa i rito ra xinghezi leri vulaka leswaku loyi swi n'wi lumbaka hi loyi so nkarhi wun'wana hi twa ingaku vumbiwa ra hina ri yimelela swigevenga loko ri ku i suspect kasi hi Xitsonga hi fanele hi nga vuli swona a hi ta ku loyi ti n'wi lumbaka hi loyi hikuva hi karhi hi vona ngati mavokweni ya yena kumbe hi vona nkonto wa yena hi ndhawa yena u nga nghena nsin'wini leyi makwena va kumeka va nga ha ri kona
Ai timhaka ta nkondo ta hlupha ni khensile swinene mingizelo wa mina vana na siku lenene ku tiya ku engeta inkomo ya awara ya n'we henhla ka nhloko mingizelo mugela lona FM hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we ku ya hi laha hi nga tshemisiwa koho hi tatana George Rolane Mzamani. malamulele eka minga ku ya fika eka matiriyani Tshama hina eka 91.3 FM. xiphemu lexi anongona kwa mingizelo mugela lona FM xi tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi ndzawulo ya dyondzo ya masungulo eLimpopo ehansi ka vurhangeri bya MEC Mavungu Lurule Ramakhanya. xiphemu lexi xi nga ta famba ku fika le ka fukubele ya awara ya 13 nhlekani lowu hi mahingeti nkarhi mingizelo mugela lona FM hi amukela MEC lava va lavaka ku hi teka hi mahlo ya nqondo ngopfungopfu ku ka hi languta ka tlhelo ra dyondzo eka malembe lawa ya 30 ya xidemokirasi. Hi lava ku ta twa ku hi tlhelo ra dyondzo hi fambe njhani tanihi Afrika-Dzonga hi ndlela leyi ngopfungopfu loko hi langutaka ku hi suke ka swikolo leswiya a hi lo ti akela tanihi va hi miganga hi ya ka swikolo leswi akiwaka swa xiyimo xa le henhla ku ya fika kwele ka mhaka ya mapaselo hi laha hi nga ta va hi kha hi famba kona na MEC Mavungu Lurule Ramakhanya. MEC nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. MEC nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene. Swi tikomba ku tirhisiwe xo vulavulela lexi xi nga ri ku xona kambe ke hi ta tlhelela nakambe ya bula na vona MEC Mavungu Lurule Ramakhanya lava hi nga ta va kha hi languteka timhaka to toleto. Hi lava ku ta twa ku loko hi kha hi langutaka malembe lama ya 30 hi swihi leswi va nga swi langutaka tanihi ndzawulo va nga ta vula leswaku hi fambe a swoho hi mahitlhe hi ringeta nakambe hi bula na vona. MEC nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM. Swi tikomba ni nga ri ku va twini mina hala ni nga ko a ni swi tivi ku vapfuni va mehe tlhelo ra swa vuthekiniki va nga hi pfuna njhani hambi ku ri kwele a studio 13 a studio 4A hi kombela ku va hi pfuniwa hi kota ku twa ku hikokwalaho ka yini ni nga koti ku va twa lavan'wana na leswi ncindana kha swi tlanga a ni kota ku swi twa kambe microphone a ni wu twi loko va vulavula kambe a ni swi tivi ku nga va kha ku endleka yini kambe ni tshemba ku hi leswi va nge le ku tirhaneni naswona a hi ringeteni futhi amukela MEC Mavungu Lurule Ramakhanya. MEC nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene. Avuxeni na xeweta. Ahe MEC minjhani? Hi kona minjhani na ni kha ni mi twa nkarhi lowu hinkwawo ka wona. Ina mani n'wina hina haleno hi nga twi nchumu sweswi hi khoni mi twaka swi vulaka ku swin'wana swi nga ndliwangi swona kambe a hi sunguriseni MEC malembe ya 30 loko hi kha hi languta ka timhaka ta dyondzo a hi sunguleni kwele ka miako mi vona tanihi hi ndzawulo ya dyondzo hi fambe njhani a Afrika-Dzonga. Na khensa loko hi languta malembe lamawani mi ta pfumelelana na mina ku ri hi vone ku cinca ka swilo swo tala especially loko hi kha hi vulavula hi miako leyi ha yi ri loko hi vulavula i ri miako ya leswi hi ri i-mud schools hi vone swi kha swi hela hi replace hi switina na tisemente hi vone ku kula kwa ti-admin block ku akiwa ka swikolo swintshwa leswi swi ta ku na ti-laboratory both ta science hi vone ku akiwa ka swikolo leswi na masiku lama riri i ti-computer lab swikolo leswiwani swi kha swi ta ka malembe lamawani hi vone kambe hina as department ya Limpopo mi ta swi tsundzuka ha yisiwe court hi timhaka ta ti-toilet letiya hi ti vitanaka ku ri i ti-pit latrines ta magoji loko hi ya le a ri na ti-toilet ta ku fika 566 ta magoji la a Limpopo loko mina na n'wina namuntlha hi kha hi burisana hi reporta ka tiko ra hina hi salwe ntsena i ti-project ta 39 leti nakona ku na vanhu lava va akaku va lava ku swi heta ka nomboro leyiwani kambe ka ti-pit latrines ka ti-toilet ta hina ta magoji hi pfarile 501 ya kona hi busy ha heta ku rehabilitate ku ri loko hi pfale magoji lamaya
hi endla ku ri mobu wa kona u kota ku va kahle vana va nga ngheni vana va nga weli hi swona leswi munhu a nga sungula hi swona loko swi ta ka swa miako. se loko hi kha hi famba ku na mhaka yin'wana leyi ku sukusela khale a yi ri milon'weni ya vanhu MEC timhaka ta vusiwana na timhaka leti fambelanaka na swakudya. Tanihi ndzawulo mi le ku pfuneni njhani programe leyi pfunaka vadyondzi hi tlhelo rorolero yi famba njhani? Yi famba kahle mi ta swi tsundzuka ku ri hi veke swikolo swa hina hi swi categorize hi ri na ti-quintile 1 2 3 4 and 5 so swikolo swa hina leswi welaka ka quintile 1 2 3 hi vona lava va kumaka swakudya eswikolweni. Package ya kona or policy ya kona ya mfumo i langute ku ri ka swikolo leswiwani swikolo swi kumeka ka ti-community leti hi ri ku na vusiwana vatswari va kona a hi ku tala va tikuma va ri active ka ikhonomi vatswari va kona na loko va kha va tirha a va koti ku fikelela ku nyika vana swakudya na loko va ri xikolweni hi va pfuneta ku ri va ta kota ku endlela vana swakudya loko va vuye kaya. So program leyi since yi sungurile in 1994 kwa ku ri swikolo swo hambanahambana mara sweswi we can confirm ku ri swikolo swa hina swa le Limpopo swi le ku kumeni ka swakudya. Swikolo swi le ku kumeni ka swakudya ku ve na nkama wun'wana a mi teke pfhumba tanihi ndzawulo ra ku kumbexana swikolo leswi nga ri ku na vana vo tala va hlanganisiwa ivi va ta kota ku hetelela va fambisiwa kumbe va tleketliwa hi timhaka ta tibazi kusuka ka miganga yin'wana ya ka yin'wana. Mi nga hi hlamusela program leyi yi fambe njhani swi famba njhani ku fika sweswi va swi kota vadyondzi ku fika swikolweni hi nkarhi hikokwalaho ka ku va kumbexana vutleketli lebyi ka byi tirha ku ya hi laha mi nga kunguhataka? Mi ta tsundzuka ku ri Scholar Transport xa hina xi tirha kambirhi xi tirhaka ku ri vana va hina a va fanele ku famba ndlela yo leha na loko if va nga suki ka village va ya ka village yin'wanyana hi timhaka ta merging ko va ku ri vana va fanele ku ri va safe. Xa vumbirhi i kona kwalaho hi kota ku ri swikolo leswiwani swin'wanyani swi yaka ku ri vana va lava ku ya ka xikolo lexiwani if hi ri vana vatsongo because mi ta swi tsundzuka ku ri if vana va ri vatsongo exikolweni swi vula ku ri a ni koti ku va nyiketa matichara a vona a ni koti ku va nyiketa service leyi i nga ri a kahle ku fana na loko vana va tele exikolweni. So Scholar Transport i program ya hina hi yisa mahlweni mara yona i pfala ku ri loko n'wana a fika exikolweni a va a nga karhalangi hi ku ri loko u fambe nkarhi wo leha u dyile a wu dyangi swi vula ku ri loko wena u nghena exikolweni swo boha ku ri u ta sungula hi ku tlela. So Scholar Transport program ya hina i endla sweswo ku ri hi lwana na ku ri vana va hina va nga dropi out exikolweni. Mi ta swi tsundzuka ku ri van'wanyani vo tala va drope out eswikolweni hi timhaka ta ku ri va fanele ku famba ndlela yo leha before va fika eswikolweni. Ndlela yo leha va nga si fika eswikolweni ma ku vona loko munhu a ka suka le aka Matsila a ya ka Masiya a Ramauba hi milenge kumbe a suka ka Manghena Prasini a ya ka Nkuzane hi milenge no va hetelela lava va nga hi nyiki swo famba kambe hambiswiritani a khensa swinene ku na pfhumba leri ku ya hi n'we ri nge le ku fambeni. A hi tlheleli nyana katsongo ka timhaka ta swikolo ku na mikama yin'wana ku vulavuriwaka hi timhaka ta vadyondzi lava va lavaka vuswikoti byo hlawuleka hikokwalaho ka swivangelo swo hambanahambana. Tanihi ndzawulo mi tirha njhani ka xiyimo xexolexo ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ti-special schools hi ku mehe laha ni nga tshama kona no ti tivela Letaba Special School na Chilidzini Special School swi helela kwalaho? Hayi va tele hina swikolo swa 25 ka province ya hina leswi swi vitanaka ku ri i ti-special schools. N'wina mi ta tsundzuka ku ri Mirivele na Rivoni kwale next door na n'wina Chilwavusiku Fulufelo hi ta hala a Solomon Dale. Leswi hi nga swi endla loko hi vulavula hi program ya hina ya ku nyiketa tibuka eswikolweni ya ku nyiketa support ya ti-reading material na vona va lava ha va nyiketa vona hi va nyiketa timhaka ta computer ta vona ti fanele ku va ti ri ka braille ka lava van'wanyani va nyikiwa ti-specialized pen leti ti kotaka ku sensara loko va kha va tsala hi ya hi ku ri ti-needs ta vona ti famba njhani. And then lavo mi ta tsundzuka last week loko vhiki leri hi kha hi launcha ha yi kombisa na ku ri va na ti-psychologist eswikolweni va na manese va na ti-social workers lava va kotaka ku ri va pfuneta vana lava. So ti-social workers manese i package ya ku ri loko ku ri xikolo
swi fanele ku va na swona. And then loko hi kha hi ya yi pfala 6th administration ya hina hi kha hi ri 30 years of democracy, hi va xavele tibaki, hi va xavele mabazi lama a nga customiziwa ku ri loko va kha va fambetela nakona va va safe, hi ta va hi kha va nyika swona hi Musumbunuko. lava hi vulaka na vona MEC Mabongo Lurule Ramakhanya kusuka ka ndhawu ya dyondzo masungulo eLimpopo va vulavula hi timhaka to tala leti sukaka ka timhaka ta miako, timhaka ta ku pfuneta hi swakudya swikolweni, ku famba na swikolo leswiya swa vadyondzi lava va nga na swilaveko swo hlawuleka, na timhaka ta vuxokoxoko hi matlhelo ra timhaka ta switirhisiwa a swikolweni, kambe ta vuya yisa mahlweni na vona endzhaku loko hi hundzela. Xana wa yimile hakelo ya xikoxo xa wena xa nghozi ya le gondzweni? Leswi hlurisaka swi nga va swi olove ku tlula leswi swi ehleketaka, maphepha leyi kayivelaka, kambe ku na lexi nga hi khomela ntshembo. Road Accident Fund yi kombela vakoxi ku hatlisa maphepha ya vona. Rero i goza ro ya eka vuhluri. Nghena eka raf.co.za, klika eka benara ya Drive Your Claim Forward leyi nga eka homepage, kutani u kuma leswi swi lavaka swa muxaka wa xikoxo xa wena. Xana u khwekerile? Hundza hi le ofisini ya xifundza kumbe u diala 087 820 1111. A hi beni ntambu swin'we. U nga pfumeleli maphepha ya hlurisa xikoxo xa wena. Drive Your Claim Forward. Hungu leri ri tisiwa eka wena hi Road Accident Fund, ejensi ya ndzawulo ya vutleketli. Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. Sotsomisa ramgana lona FM nanganako ya Afrika wa vulavula hi ya mahlweni na xiphemu lexi xo hlawuleka xa nanganako Afrika wa vulavula hi xiphemu lexi nga tisiwa ka n'wina hi ku seketeriwa hi ndzawulo ya dyondzo ya masungulo eLimpopo. Hi yo mhaka hi bula na MEC Mabongo Lurule Ramakhanya va ka va hi nyika xifaniso xa hi laha va nga fambako hi ndlela leyi. MEC ni mutwa mi ka vulavula hi timhaka ta nseketelo lowu mi seketelaka va vadyondzi swikolweni hi tibuku na yini ka malembe lama ya 30 munhu ange hundi anga tsundzuki lembe leri Limpopo yi nga tshama yi va mahungwini hi timhaka ta ti-textbook. Loko mi kha mi languta mi hume njhani tanihi ndzawulo na ko xiyimo xi njhani sweswi? Na Khensa, yes, sweswi loko hi vulavula ku hava xikolo lexi nga ri na ku na buka, hi swi kote hi planning leyi a yi endlela amahlweni, because mi ta swi tsundzuka ku ri loko i ri July hi sungula ku languta na swikolo ku ri a va submit ti-needs ta vona leti hi ta va yi kha hi fanele ku ri loko i ri November hi sungule ku va nyiketa tibuka of the following year. So hi swona leswi hi nga swi kota. I khale na n'wina mi twe vanhu va kha va mfonela va ri hina hi hava tibuka, hina hi hava yini. So hi lava ku ri hi swi tekela nhlokweni ku ri planning leyi i nga ya i va kona na decisive leadership leyi nga ya yi va kona loko hi kha hi rhangeriwa mahlweni hi premier wa hina wa ku ri sweswi a yi endle leswi, sweswi hi va na plan, swi hi pfune ngopfu. Hi ku ri loko mi languta ka ku nyiketa tibuka vhela if vana va ri hava stationary a va tivi ku ri hi ta tsala hi yini, hi ta tsalela kwihi, nakona swi nyiketa na ku chavachava ka vatswari hi ku ri vatswari a va tivi ku ri hi xava or mfumo wu tatisa. Na mina na swi khensa hi ku ri in the past 5 years a hi vonangi swi humelela, hi vone swilo swa hina swi kha swi famba kahle. Na sweswi since na mina ni ri kona kwala ka 30 years leyiwani hi vone swi kha swi famba kahle. Ebese le ku languteni la ka timhaka ta xikolo kumbe a Limpopo xikolo i xifunda lexi nga duma swinene hi timhaka ta tidyondzo ta ti-science ene na tsaka hi ku na hina hi huma kona hi kote ku famba gondo rorolero. Ni kombela hi languta ku ma ti ba xifuva hi leswi nga le ku endlekeni Limpopo xiyimo xi njhani ka tidyondzo ta science, ngopfungopfu loko hi kongomisa ka ti-physical sciences, ti-life sciences, agricultural sciences hi katsa na vo maths. Hayi hina a ri swi nga ringa ku veleka inkosi loko swi ta ka subject ya hina
ya maths science na ti-sciences agricultural science na timhaka ta ka technology hi ku ri hina as Limpopo n'wina ma swi tiva ku ri loko hi measuriwa hi grade 12 hina vana vo tala lava va humesa ku ti-bachelors ka mathematics as a province loko swi ta ka physical science nakona kwalaho national va swi tiva ku ri vana va hina lava va humesa ku ti-bachelors va humesa swilo swa kahle loko swi ta ka ti-sciences so lexi hi nga swi endla hi ku kambe hi ya hi langa swikolo swa 106 hi swi categorize hi ri swikolo leswiwani hi lava swi focus ka math science na timhaka ta agriculture hi ku ri loko hi languta Limpopo i kula hi swilo swimbirhi i kula hi timhaka ta agriculture Limpopo i kula hi timhaka ta mining so ti-subject letiwani hi tona ti ta hi endla ku ri ku va na ku cinca ka ikonomi ya hina if hina as xikolo hi kota ku humesa vana lava va ti-subject leti va ya university va ta kota ku ri loko va vuya ku lava ku tirha mitirho akaya va ta kota ku yi kuma that's why mi vona hi kha hi focusa mara kambe sweswo mi nga swi vutisa swi yelana na leswiya swa maths and science na technology hi timhaka ta ku ri loko hi languta swikolo swa hina ku na lava va fana ku ri va specialize ntsena hi maths na science and vana va kona va pasa that's why mi vona ku ri na ku program ya hina ya ku nyiketa ti-tablets ina leswi i swi cincaku ka curriculum ya hina a hi ngeneni kwalani ka curriculum hi ku loko mi kha mi vulavula mi kutani mi vulavula hi timhaka ta nseketelo kambe hi sweswi hi le ku hanyeni ka nkarhi wa ti-robotics hi nkarhi wa coding tanihi Limpopo hi fika kwihi already hi sungurile mi ta swi tsundzuka ku ri ku na swikolo leswi swi nga wina national va kuma ti-laboratories ti ta ti akiwa va kha va endla ti-competition ta coding and robotics leswi ni swi rhandzaku hi ku ri both primaries na ti-secondary va le ku participateni ka coding and robotics kambe hi kombele na plan ya hina mi ta swi tsundzuka ku ri loko hi kha hi tirha na department ya communication and higher education hi tirhi a swikolweni swa hina ku ve na connectivity swi vula ku ri ka swikolo swa hina swi na ti-Wi-Fi lava va kota ku fikelela va nghenise ti-Wi-Fi vana va kona va kota ku tirhisa ti-tablets va kota ku tirhisa ti-computers na vadyondzisi va kota ku tirhisa ti-interactive boards letiwani mudyondzisi a kota ku endla loko vana va hina va ri ka grade 11 and grade 12 va na ti-email addresses leti va kota ku exchange swo karhi no karhi swa ti-homework na ti-test na vadyondzisi va vona so in this way hi embrace a fourth industrial revolution na hina as a province to say vana va hina va le ka timhaka ta technology swi vula ku ri loko hi vulavula i ku tirhisa technology ku solve ti-problems ta hina ta mathematics and other subjects vana va hina na hina as Limpopo va kona kwalaho swilo leswi hinkwaswo mi nga swi hlamusela MEC swi komba kahle ku swi le ku seketeleni ka mudyondzi swi seketela na vadyondzisi ku timhaka ta dyondzo a Limpopo ti famba kahle kambe mi nge fambi ni nga mi vutisangi hi timhaka ta ku mi ka mi endla matshalatshala lamo hinkwawo timhaka ta vanhu lavo tshika xikolo swi njhani a Limpopo hey sweswo hi lwane na swona kahle and thanks to policies ta hina leti ta ku ri vana a xikolweni va dya vana va na scholar transport vanhwanyana va hina hi va nyika ti-sanitary pads ku reduce masiku a vona mi ta swi tsundzuka ku ri loko hi vulavula since hi sungula between 1996 na 2019 dropout ya hina ya yi ri 34.5% mara since 2019 to 2023 hi kote ku khipa dropout ya vana va hina a swikolweni only to 2%. Sweswo swa hi tsakisa as department swi vula ku ri ha kota ku vona ku ri vana va hina lava va nghenaku ka grade 1 va huma loko va fika ka grade 12 sweswo a swi mi hlamarisi ku ri loko mi vona last year ntsena ku tsale vana va ku fika 94,000 ma kota ku swi vona ku ri ha kota ku tracer vana va hina lava hi va tekaku kusuka ka grade 1 nangona ko hlawuleka mingiselo umkana lona FM utiswa ka n'wina ya ku seketeriwa hi ndhawu ya dyondzo eLimpopo ehansi ka vurhangeri bya MEC Mabungu Luruli Ramakhanya va ka va fambisa hi gondzo ra 30 wa malembe loko hi kha hi languta aka timhaka ta dyondzo eLimpopo hi ndlela yele MEC
xifundza xa Limpopo ku fike nkama wun'wana a xi domini loko se hi fika ka grade 12 loko va nga se hlaya leswin'wana swifundza hinkwaswo hina va nge hi hlayi kambe swi tikomba hi fikile ka lava van'wana va nge i turning point laha hi jikaku koho tanihi xifundza hi kongoma ka tlhelo leri se un'wana na un'wana a nge swi tikomba se hi kha hi tiva ku hi ya kwihi tani hi Limpopo mi ri yini loko mi kha mi languta ngopfungopfu ka matirhele ya vadyondzi ka tigrade hinkwato na le ka grade 12 hi ku kongomisa? Mina ni lava ku khensa stakeholders swa hina hinkwavo swa education because loko hi sungurile ku tirha as one hi teka xikolo hi xi veka at the center hi ri ku na SGB ku na mudyondzisi ku na principal ku na department wena famba u ya khoma lexi u fanele ku xi endla hi vone ti-result ta hina ti rise hi vone 2022 hi suka leyi mi ta sunduka hi kona kwale ka vo 1996 hi ri kwale ka 38% mara sweswi hi pfala 6th administration ya hina hi sungule ku kuma 72% hi giveta hi 79% and sweswo a yi yimi ntsena ka 79% hi yima na ku famba nyana hi suka ka position 9 hi ya ka position 7 sweswo hinkwako i ku tirhisana ka ti-stakeholders ta le ka education loko mutswari a vulavula principal a yingisela loko principal a vulavula MEC a yingisela ti-officials ti ya ti tirha hi vone ku cinca ka education ya vanhu va hina a Limpopo and ha khome sweswo hi ri 30 years leyiwani i dyondzise swo tala hi ku ri swin'wanyani hi swi dyondza hi kha hi sungula sweswi loko ya ka 7th administration hi ready ku sungula 30 years n'wanyani hi kha hi ri hi ku ri sweswi Limpopo hi khomile hi swi vone ku ri swa tirha a hi swi tirhisi ka this other 30 years mi ta vona n'wina vana va hina va humesa ti-result ta kahle and loko mo swi languta phela sweswi a na ha khomangi vana ntsena ka ti-secondary ni khome vana kusuka ka ti-ECD kusuka ka 3 years swi vula ku ri kusuka ka 3 years hi khome n'wana hi lava ku mu nghenisa a hlaya a tiva ririmi ra le kaya a dyondziwa hi ririmi ra le kaya loko a ha sungula then loko a ya a secondary hi hetile hayi swi ta lava me ni kolwangi MEC swi ta lava mitlhambu ya siku rin'wana hi ta tshama kahle hi ka hi languta hi lexi hi languta hi xiphemu hi ndlela leyi kambe leswi mi nga xi nyika xi ri xifaniso xa 30 wa malembe swa tikomba ku eka ndzawulo ya dyondzo hi suka kwihi nako hi ya kwihi ha khensa swinene loko mi tinyike nkarhi wa ku va mi ta bula na hina hi 30 wa ti-second mi hetsela mu ku yini MEC? ni hetisela ni kha ni ri na mi khensa na n'wina hi tirhisane kahle ka 30 years leyiwani ti-stakeholders ta hina in education hi va vonile ti-sponsors lava va sponsorelaku vana va va nyika ti-uniformo ti-different foundation va ri wena n'wana wa Limpopo famba exikolweni u ya u dyondza ku endlela ku ri ku tirha ka wena na ku hanya ka wena ku kota ku cinca na economy ya Limpopo na cancer vala va bula na bona MEC wa ndzawulo ya dyondzo eLimpopo MEC Mavungu Ruruli Ramakhanya na yena mi khansela MEC ne le ka tatana Mike Maringa un'wana wa vanhu lava hi pfunaka swinene loko hi tshika hi lave vuxokoxoko kusuka ka ndzawulo ya n'we leswaku hi kota ku va hi pfuna rixaka ku ya amahlweni 30 malembe va ri hi ya lawo ni tshemba ku sweswi va vulaka ku ka ha ri na man'wana 30 malembe ya ku yisa mahlweni kwala va nga koho sweswiwani hafu ku bila awara ya 13 a hi kumeni tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya 2 na Rulani Mzamani kusuka kwalano hi amukela meyara wa Greater Giyani Municipality ku nga kansela Thandi Zitha va hi byela ku va fambe njhani ka timhaka ta mpimanyeto wa lembe ximali 2024-2025 kambe sweswo hinkwaswo andaka loko Rulani Mzamani a hi byele ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta yimise kwini Mzamani. mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi ndza khensa Khalanga tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya 2 tiyime hi ndlela leyi ku tengiwa ka nandzu wo dlawa ka Senzomeyiwa swi mahlweni kasi migingiriko yo secha no ponisa muakweni lowu nga hodloka eGeorge
wu swi ta yimisiwa hi ku famba ka siku kasi khoto yi yisile emahlweni ku eka Musumbhunuko xiboho xo endla xikombelo xa beli vaaki va nhungu va le Nigeria mahungu hi xitalo hi awara ya 2. Professor Sati, President wa madokodela ya xintu ya SADC, va rhamba madokodela ya xintu hinkwavo eka murindzelo lowu nga kongomisiwa eka nhlawulo wa mani na mani laha tikweni. Tanihi masipala hi mapatu lama kumbexani ku ngo ta van'wani va ta mukorhokela lama mi nge mi lava ku rixaka ri swi tiva ku xiyimo xi njhani? Ya kona muhaxi vhiki leri nga hela hi Sonto hi ri na hi ku akhampaniwa hi ministara hi kote ku nyikela mapatu mambirhi aka vaakatiko. Rin'wana patu i ra kusuka aka Thomo ri ya boxeketa aka Hlomela. Rin'wana patu i ra kusuka aka Mageva ri ya boxeketa ka Makhuva. Yo. Rin'wana rona ra Rally ri endliwa hi province ya hina le ra kusuka la a 14C leriya ri ya aka Vumahlathi na rona va busy na rona ri le ku endliweni. Le ra ka mapayeni ya ni swi vonini a ni ri ka 14A ni vona ku pfariwile laha ku le ku endliweni ka patu kona kwalaha. Okay. Hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM xiphemu lexi anongonaka mingisero me xi tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi va Greater Giyani Municipality lava va andlala mpimanyeto wa mpfapfarhuto laha va nga ta famba koho hi tlhelo ra ti-project kusukisela ka lembe lera 2024 ku ya ka lembe ra 2025. Ni pfumeleleni meyara ni sungula ni hundza hi le vhengeleni loko se ni vuya kumbexana a hi ta languta ku hi swihi swin'wana leswi vaaki va masipala wa Greater Giyani mi nga va hlamuselaka so ku na swi swo tala leswi va nga swi langutela van'wani va vulavula na timhaka ta mati van'wani va vulavula hi vukorhokeri byi kumbe byihi lebyi tanihi masipala mi byi korhokelaka vaaki a hi ta tsakela ku va hi twa ku mi angula mi ku yini ka mhaka yoleyo kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka leswi. Oh, Chomi, usitule special xa quality xa bathroom eka CTM. Munghana himpela va xavisa yini? The porcelain tile, luxury bath, stylish cabinet. Kasi va na 10 years guarantee hi ku hambanahambana eka Tivol na Kilimanjaro. Munghana leswo lava ni ya swi vona hi mahlo ya mina. Ina, u nga kayeli tsutsumela exitolo xa CTM kumbe online eka ctm.co.za. Special xa quality xa bathroom set xi sungurile sweswo ku ya fika the 2 ta June 2024. CTM, big savings, more style. ku yisa vukorhokeri ku landzela swilaveko swa vanhu hi swin'wana swa leswi masipala wa Makhado wu tivekaka hi swona. Leswi swi endla leswaku meyara wa masipala wa Makhado manana Jokas Mboyi va rhamba vanhu eka Imbizo leyi nga ta khomiwa True Worshipers Christian Center Church Mijoroni Kakutama hi Ravuntlhanu hi awara ya 10 nimixo. Tindzawulo ta mfumo ta va ti ri kona ku yisa vukorhokeri eka vanhu. Ku kuma vuxokoxoko hi xitalo tihlanganisa na Mr Peter Muthambi na Miss Rosemary Phaweni eka 015-519-3002. Makhado Municipality ku yisa vukorhokeri eka vanhu i xiboho xa hina. Punda Maria Bricks and Paving Supply hi vuya yin'wana xangu ka lava ku aka ti-double story. Tsundzuka leswaku hi pfule yin'wana ndhawu laha hi endlaka Punda Maria Precast Holocaust Labs laha n'wina mi ta na plani ya n'wina ya yindlu ivi hi mi endlela quotation. A mi boheki ku yima ku aka na swintsongo loko xa ha ku hoxiwa ku heta ku xi vekela ntsena hayi vatirhi va vhela va ya mahlweni na ku aka. Lexi slab a xi crack kumbe ku ninginisiwa xi tiye xi ku ma hi kumeka Punda Maria Road ka Makhuva a kusuhi na stadium. Vuxokoxoko 015 004 0155. Mahungu lawa ya hisaka na vuxokoxoko hi vuenti u swi kuma ntsena eka Afrika wa vulavula. Eso so mingisero Munghana Lonene FM na kuna ko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ntshemba ma hi twa kahle hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu kwala mi nga yingisela mi ri koho hi teri xiphemu lexi xa nongonoko xi tisiwaka n'wina hi ku seketeriwa hi va masipala wa Greater Giyani eka ku haxela kona thwi kwala ka masipala wa Greater Giyani a va kha va vulavula hi mpimanyeto wa lembe ximali 2024-2025 loko kha ku langutiwa ka minongonoko ya masipala mi vatwile va kha va vulavula hi vukorhokeri ku hambanahambana ka byona eka tindhawu hi ku hambanahambana ka to meyara ni kombe hi tlhelelanyana ka kumbexani ka wa ku pfula ku xeni na meyara wa masipala wa Greater Giyani Councillor Thandizi ta ivo hi ngele ku pfuleni na vona hi ndlela yoyeleyo meyara a hi tlhelelanyana katsongo ni twe mi kha mi vulavula hi mapatu mi vulavula hi le ka Hlomela mi vulavula hi le ka hi le amte Shawela kumbexani n'we mi ma tiva ku kahle ni byeleni mi lava ku yandisa ku yini mapatu lawa
patu ra le ka hlomela muhaxi hina hi ri masipala hi tirha ti-internal street switarata leswa hala ndzeni ya ku mapatu lomo hundza a hi ma hina that's why ku na ti-d road yini i mapatu lama ma endliwa hi province so na loko national yi tini ku ta hi pfuna aka mapatu man'wana i ku va yi swi vonini ku timali leti hi nga na tona aka province a ti ringaneli ku endla mapatu man'wana na hina hi ri masipala mali leya ku endla ti-internal street a yo huma a xikhwameni xa hina phese i MIG i mali leyi hi vulaka ku i municipal infrastructure grant hi leyi hi nyikiwaku yona ku hi kota ku hi hunguta vusweti bya mapatu lomu makaya se hi kota ntsena ku endla la ndzeni ka switandi a hi humi ndzeni ka switandi hi helela ndzeni ka switandi loko patu ri za ri huma ndzeni ka switandi swi vula ku patu rero i ra province a ra ha ri ra hina se swi vula ku mi hi nge mi kumi siku rin'wana mi kha mi endla patu ku fana na sweswi ni le ku ringeteni ku languta laha ka khakhala ku na patu rin'wana ri huma ka khakhala ri ya ka Mhlava Velemu a mi nge koti ku ri endla n'wina tanihi a hi nge koti ku ri endla se mapatu lama mi vulavulaka hi wo hi lama n'we mi nga ta va mi kha mi endla kolomu ya ndzeni ka switandi ya ku nyika xikombiso a hi swi tekeni i patu leri kumbe ri nghenako a tliliniki i patu leri ri tirhisaka hi vanhu va ti-taxi vaakatiko va tirhisaka rona ngopfu i mapatu lawa hi nghenaka ndzeni ka miti hi kota ku hi pave wona okay se handle ka sweswo hi swihi swin'wana leswi mi nga ri vaaki va masipala wa Greater Giyani swi languteleni loko hi kha hi langutaka lembe leri hi yaku ku sunguleni hi n'hweti ya Khotavuxika leswin'wana hi nge vaakatiko va hina va Greater Giyani a va swi languteli i ku na gezi na rona aka miti leyi nga hava gezi ri ta ya ri ya hoxiwa nakona kwala ka gezi hi fika kun'wana hi va na challenge hi ku mi ta kuma ku ti-design ti le ku ndliweni sweswi ta ku ta hoxiwa gezi mo ni nyika example hi xitandi xa ka maphata a ti-new stand mara loko se nkarhi wu fika wa ku ya hoxiwa gezi leriya va kume ku na mimiti ya 50 se loko va hoxa gezi va kuma ku na another 30 leyi a yi nga ri kona laha a yi nga budgeteriwanga mara tanihi masipala a hi nge yi tshiki hikuva nga nyikiwi vukorhokeri ha fanela na yona hi lava mali hi kota ku na vona a va nyikiwi vukorhokeri bya magezi so kambe mi ta tsundzuxa ku vanhu va fanele va endlisa ku yini ku pfa ku va na nkarhi lowu mi nga vulaka ku hayi ko fana na xitandi xexi hi pfarile la ku ka lembe leri tako hi ta sungula laha sweswo leswi ni nga tsundzuxaku i ku va ndhavezitha loko va karhi va tirha mhaka ya ku tsema switandi hi kombela ku a va tirhisana na timasipala swi endla ku ntirho wa hina wu hi olovela na ku vaakatiko loko va nyikiwe switandi va nga tshiki va nga aki va ta aka loko va vona gezi ri ri ku ngheneni munhu a ya aka hi xipidi ivi a ta tlha a suka a ya lwa a ku mina mi ni siyini a mi ni hoxelangi gezi ku ri ku angolosiyiwa loko ku kha ku endliwa ti-designs teto a ku nga ri na nchumu laha a ko va misava so a va nge vhumbi va ku laha swi vula ku ta va na muti ha ku katsa hi ku gezi va ri ku hoxiwa laha ku nga na structure lexi vonakaka a ni lo vuli ku loko mi ri ko fanele ka maphata ya hala kusuhi na le ka Patrick Shaya i ta no twa ku mi ya nghenisa gezi a vhaya laha xitandi kwahalaya se mi va sivela njhani vanhu va muxaka wolowo ku va nga tsutsumeli ku hoyi kambe hala va ri va ya nghenisa gezi swantswani veni ya akela hala hikuva va hetelela va mu humesa ka mpimanyana a hi na matimba emuhaxi hi ri masipala a hi na matimba lawa ma le henhla ka vinyi va misava ku nga tihosi that's why ha va kombela ku a hi tirhisaneni hi ku swin'wana loko mi languta leswi endlaka ku vaakatiko na mati va ri hava a hi ali ku na va lovo boxa tiphayiphi mara lovo boxa tiphayiphi swi vange hi maxirhungwini ya miti loyo tsemiwa ku nga switandi leswo tsemiwa ku nga vulavuriwangi na masipala kasi loko ku rhange ku kombisaniwa na masipala ha swi kota ku na tisevhisi to fana na ta mati na magezi na switarata swi khuleriwa swi pfuriwa ku vanhu va ta kota ku famba kahle mara loko masipala wu nga tivisiwangi
xi hundzuka i problem ene va tlhela va ya yima va ku veri aka muganga wo karhi a hi na switarata swo famba masipala wu nga swi tivi ku ku na ti-new development aka ndhawu yaleyo wu ta endla njhani wu ya endla switarata so hi kombela ku na va Ndabezitha wa hina hi tirhisana i ntirho wa hina hi ri masipala ku yisa service aka vanhu va Ndabezitha mi vula va hi lava ni twa ka ku na van'wana va nga tisa memorandum mara ve ri a hi vona a mi vuli vona mi vula va Ndabezitha hi ku angarhela ni vula va Ndabezitha ni vula va Ndabezitha muhaxi kuna a ni twe ku na okay a hi swi tshikeni swoleswo ni lava ku mi vutisa xivutiso xin'wana kambe ni ta xi vutisa ku heteleni lexi ni nga sala na xona ku swi ta kota ku hela kahle loko ni kha ni languta mpimanyeto lowa n'we wa 2024-2025 ku mi vulavula hi ti-project to hambanahambana leti ti nga kota ku hatlisa ti hela ku ya mahlweni se xivutiso ku ta va ku loko mi langutini eka lembe leri mi humaka ka roho timasipala tin'wani ku vulavuriwa hi ku va endla ti-project ti nga heli va heleliwa hi mali ti-project sala ti lo yima n'wina tanihi masipala mi vona mi tirhe njhani loko mi languta ka lembe ximali leri mi nga hundza loko mi kha mi khupukela ka lembe ximali leri tako a mi tlherisanga mali va ku masipala wa Greater Giyani wu tsandzeka ku tirhisa mali hi yo mhaka leswi na leswi na leswi ya hi ndlela yaleyo that's why muhaxi loko hi sungula mi ni vutise ku why mi presenta budget leyi nga kanetiwangiki i ku hi ri masipala wa Giyani a ku na peni leyi hi nga yi spenda hi nga koti ku yi accountela ene a ku na mali leyi hi ri masipala wa Giyani yi nga tlhelerisiwa endzhaku instead hi tlhe hi nyikiwa na bonus yo mi tirhe kahle mi tirhise kahle mali so hi le ku tirheni kahle hi ri masipala wa Giyani up to so far aha rito ra n'wina ro hetisela mi tatana rona kambe ni sungule ni byela ku ntirho wa n'we tanihi meyara na mufambisi wa masipala mi vona mi kha mi tirha njhani loko mi langute matirhelo ya n'we na swikongomelo swa n'we swa ku yisa vukorhokeri ka vaaki moni ku ntirho wa mina na mufambisi wa masipala muhaxi hi lowunene ngopfu that's why mi vona na ti-project ti ri ku heleni that's why mi vona na le ka masipala ku nga ri na ku vatirhi va pfa va lwa va ku veri ha pfala namuntlha a ku tirhiwi na swirilo swo karhi hi tirha hi karhi hi ri na swikongomelo swo karhi ende hi tirha hi karhi hi tirhisana kahle na vatirhi va masipala hi tirha hi kha hi tirhisana kahle na van'wamabindzu lava va tithenda lava ku nga vona va nyikiwaka mintirho ku va tirha aka masipala that's why ni mi byele a ku sunguleni ku hina ka masipala wa hina hambi hi n'wina maseve a hi nge mi nyiki ntirho lowu hi swi vonaku leswaku ntirho lowu a mi nge swi koti ku wu fikisa amakumu loko hi awada tenda leswi swilaveko hinkwaswo va swi langutisini va swi vonini ku munhu loyi ku nga nyikiwa yena i ta fikelela a hi nyiki hi ku ha ku tiva kumbe a hi ku tivi hi nyika hi ku maphepho ya wena ma hi komba ku swilaveko leswi lavekaka i swi fikelele hinkwaswo ene na ntirho wu ta tirhiwa hi ndlela leyi nga fanela that's why laha ni nga tshama kona muhaxi ni tinyungubyisa swinene hi ku a hi si tshama hi va na project leyi yi nga fika va ku ya tsandzeka ku hela kumbe va ku i mhaka ya mali kumbe va ku i mhaka ya yini ti-project ta hina hinkwato ti famba kahle ngopfu ene na nkhensa aka mufambisi wa masipala na ti-directors ta yena na vatirhikulobye va masipala ku va masipala wu ri ku fambeni kahle mi vula ku tatana Khoza va tirha kahle tatana Khoza muni ku va tirha kahle swinene okay rito ra n'wina ro hetisela hi rihi leri mi nga ri hundzisaka ka vaaki hi ku minkarhi ya ku tala loko ku te tani mi vurile kumbe tihlanganisa na vaaki mi va nyikeli mpfapfarhuto wa ku mi ta tirhisa ku yini kambe kwala xikarhi van'wani va ta ku hina hi tshembisiwe yini a swi endliwangi kambe ku nga ri hi masipala kambe i xikombiso xa leswi talaka ku humelela loko se nkarhi wu kha wu famba mi ri yini ka vona swi vona ku tivati ti pfariwile ka swibumabumelo ka 2024-25 ku yisiwa ku yini mahlweni mi hetisela mi ku yini muhaxi moni ku i ntiyiso swi tele swibumabumelo leswi nga swilaveko na swibumabumelo swa vaaki mara hi ku mali leyi nga na yona yi ringana swo karhi leswi yi ringanaka swona hi teke leswi hi nga kota ku teka swona ku hi ta kota ku hi swi yisa emahlweni leswi nga hi tsandza hi ta ya hi karhi hi swi vona loko nkarhi wu karhi wuya vaaki a va tsundzuki
hi hete more than 100 years hi ri ku hluphekeni meni kulele lana gezi a ku ri hava a ho nghena a xinyangwini tlela that's why ku munhu a luma hi nyoka khale a swi ri fashionini ngopfu a ni ri tinyoka leti tin'wana hi tlela na tona hi mhaka ya xinyama mara mfumo lowu nga kona lowu wa democracy wa ANC wa karhi wa ringeta leswaku muganga wun'wana na wun'wana gezi a ri vi kona ene ha ringeta gezi ri va kona muganga wun'wana na wun'wana a wu kumi mati mara mati na wona vaakatiko ni ri a hi gadeni infrastructure ya hina lava ya vo va hi tsemela tiphayiphi va ta va ku va hi xavisela mati a hi aleni a va drill tibohole amimitini ya vona va ka mati va ta hi xavisela wona va nga onhi infrastructure leyi swisiwana swi hanyaku hi yona ha swi kombela sweswo so lava va nga kumangiki nchumu aka lembe leri a hi rivalangi hi vona ri tata financial year leyi taku va ta rhangisiwa amahlweni Mayor nkhense swinene nkarhi wa n'wina loko mi tlhelela hofisini mi ni xewetela mufambisi wa masipala mi va byela ku hayi mi va themenderile a khensa swinene nkarhi wa n'wina no ni khensini emuhaxi inkomo hi sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM na ngona kwalaho u tisiwaka n'wina ya ku sekretari wa masipala wa Greater Giyani a va kha va hi nyika xifaniso xa mpfapfarhuto wa leswi va nga kunguhata tanihi masipala ka matirhelo ya vona ka lembe ximali 2024-2025 hi ndlela yaleyo ni tshemba ku tanihi miganga mi ta kota ku vutisa vakhanselara van'we ku veri swi ta endlisa ku yini swa nan'waka ivi mi kota ku teka goza ku ya amahlweni ku seketelana na vona ku ndlela leswaku ku hetela ku va na nhluvuko ka miganga ya ka n'we leyi va nga hetisela hi yo mhaka ya nkoka swinene mingisirome ya ku a hi papalateni timhaka ta ku onha nhundzu leyi ta ku yi ta endliwa hi masipala wa hina ku endla leswaku hi ta kota ku sungula kun'wana hi ya kun'wana hi nga tlheleli ndhawu yin'we hi ndlela yaleyo mahungu yalamo ma fikisa makumu na ngona ku Afrika wa vulavula u tisiwaka n'wina ya ku humelerisiwa hi Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pet Mathebula mchinini ni famba na Sunduza Minga Patrick Shai na Busisiwe Gala hinkwavo lava va vona ku hi kota ku fika ka wena twi kasi ka ya studio 4A a ku ri na Ncindani Eric Mabasa mbana siku lanene ku hela ka vika n'wena ku saseki tata